На преварот во Лисабон стопли многу срца на фановите на Пелистер, начинот на кој што играше екипата, на кој што се интерпретираше над преварот, па веројатно без разлика што испуштена победа на крајот, овој резултат е многу позитивен, посебно ако се знае дека македонските екипи во Европа на гостувањата не минуваат така добро последните неколку сезони. Каква екипа е Спортинг сега од едно ваше гледиште по одиграниот прв надпревар? Da se vratim samo na vaš osvrt, naravno da su igrači dali sve i imali su jednu fantastičnu utakmicu bez obzira što smo mi imali zadnji posjed i mogućnost da pobjedimo, međutim imali su i oni ofazin faul, dakle 10 sekundi prije kraja bilo je nerešeno 25-25. U svakom slučaju igrači su pokazali strašan karakter i ja im se i ovim putem zahvaljujem i prezentirali su i svoj klub i sebe i državu i sve nas fantastično, jer svi znamo kako je jako teško osvajati bodove u gostima i koliko je teško i koliko je dobar Sporting kao klub. Dakle, što se tiče same utakmice druge, naravno da nas čeka jedna strahovita borba. Ja bih čak rekao prije svega jedna mentalna borba, da moramo biti strašno fokusirani, a isto toliko, dakle, moramo biti mentalno čvrsti i biti spremni da čekamo naš moment koji će doći sigurno tokom utakmice. U tih 10-12 minuta moramo biti spremni da poentiramo, odnosno da iskoristimo taj jedan period kada će oni napraviti određene rotacije u igri. Moramo biti spremni da tada napravimo inicijativu i da završimo utakmicu. Групата е многу изедначена, се уште сите екипи се во игра. Ова коло може да биде одлучувачко, иако напролет се дуваат уште 4. Znali smo i od početka da, kod go prati rukomet, da je grupa izjednačena i da je u principu je to sve jedno veliko minsko polje u kojem ako nisi u dan odletiš u zrak i to je sport. Dakle, moraš biti svaku utakmicu jako fokusiran, koncentriran, u dobroj formi, imati jaki timski duh, da svi razmišljamo u istom pravcu. Možda ste u pravu, iako mislim da je još uvijek sve rano i kako god završilo ovo kolo, dakle, ima se još puno da se igra, u principu svi se borimo za prva 4 mjesta. Dakle, koliko će bodova trebati za to, i to je možda još rano da se priča. U svakom slučaju igrat će se i poslije nove godine 4 utakmice i mislim da će one biti ključne kao i forma za prolazak u dalji krug Eurolige.